Pakai maklik kau Kamarot, aku jilbab long ma. Kap kurang aja anak lemonyan kau ah. Tepat anak di. Anak kat sana tu nong ma. Payah aku jauh rumah hi. Biasa type berlakon ngop lagi. Dan aja mahal aku serak baik pula lu berhadung-hadu bak mama. Surat emang pula. Mereka ubi apa boh hi. Duit rumah. Dan aja mahal. Badai dukanya lu tanggung sidra. Ubi aku cak. Ban aku belum dah jilbab kah apa? Kau mau dalam? Tak kau hapit kakak di nau. Sana. Oh sana. Kalau beda ke? Wak Sauda, kenapa kah wak? Salah kerja kah? Salah apa dona pi wak? Hai, nak ada pun segam kai perugolong. Pui cuda dona wak, kau ni cuda long. Acak kelai pak irmah hebat kau ya? Abi hicu di kamar ka. Puan nak belah buku dia. Oh, ben dia pakai hantar belah buku. Mul selesai sampai pak ko belah apa? Menya mul sen ka belah. Pakai ada mulai bajal koi long. Kantor baru ya. Jilbab bro, ni gantung jilbab baru. Situ waras. Rupa ji, abi hakai kamu menurut anak ko? Kagantung hanya bani lu mah. Prenan. Anak punya mochi ko dong long. Ui lah ba oi. Chao. Có ra đây luôn không cao? Cặp cái lông ra quá. Nyan gas noda. Watra gas noda yang man. Iji punya gas noda nyan. Kenang oli, kenang getah, kenang tinta, mela alat. Gelih putih bersih lagi so. Baik aja pengelong ke sana apa? Tuba are butuh bak saudah mutuahai. Cara pakainya gimana? Yang gepon bak saudakan, nebuh sabun bacut bak eja yang jilbabnya. Yang kedua alinyan nebuh gas noda patah ya cili si gamlungnya. Yang alinyan ne diamin si al sampai mi tengah jim. Alian nanti kalau biasa mempre gelih kalian jin. Nyo nah melihat nagle kibak bukan. Menya jebat ke nagle lebah keno bahkan telu yang baru. Kak eueuh masalah tanya nah kalau selesai. Takut kan yan. Nanti tiga pakai nah ketagihan. Nah, kalau kibak tahu itu jilbab. Ban tablo kibak kayak cici. Kiban kayak cici Kak udah ya. Menit kemudian. Ya Allah Tuhanku mau pergi. Nyan jadi dulu nih anak pule ya. Nyan terbukti bah. Nyan kalian mau pergi ke baru lah. Nyan wak pakai gas noda. Nyan nak cakap laju bak showcase wak bah. Kenapa sangka?